Karai jong ke sarkar ban Penteri Kam Sendan da kejing Kangdam ha barok kawi ke distrik East Khasi Hills ban Kanglat da kejing Sapriang uknyang jingpang COVID-19. Kalatri Kampura ha barok kawi ke distrik Kamtam ha kene gunong ba Shillong na marhaga sngi ke benengkong jong kene ke lockdown. La saki bagi dukan shenong bat kiyo kihat kila Kanglut. Bat klem da don ki bapen ken ne yelek perca kene karai jong ke sarkar jela. Hakasngi kebabuat hadian balapan benai kena ke lockdown hak distrik East Khasi Hills. Kata hakan reuterik mentau bena Jembang Arhajar Arpuwe. Haganong ba Shillong lasaki ya ke jingkershan kipat ba kena ke jingkangdam haberok kawe ke distrik. Ha ke jinglet lum kubor ba jinglet ringdur ke kenhun UPCN hakene kasngi ha keleng kisnong hakene kenong ba Shillong. Lasaki babrok kisnong bat kinong kayi kila kangker deblot ibarok kidukan nadu ki badie ki marbam hadu ki weipat ki mar ki mata. Nalor ke jingkang kidukan la sakiru ke jing kenja kisnong kitau haga baki pat ba ke la syong bat halaki jing kisem bat duna ba ki bayat bayang hakilin ti sengkien lat no tang kito ki kam ki ba kem sha ki ban syok hayeng namar ki tre ki kam ki bagi hab ban mi bet nalayeng ban pendep ya ke kamram jongki kum kinong tre ke tunat kakot ka kya bat ki wei di ki tunat ki bedai bat ke jing tre ban yakun ya ke jing pang COVID-19. Nalor kejing kenja kisnong kitau hagani gesngi wat gibenta bahap pedeng jonganong ba Shillong baju tanam bah ka kayi peteng kum hayodo bat polis bazar hagani gesngi ki kenja jar bat kidukan ki Kanglut lan no tang kidukan dia dawai kum jo habapai syaki surok ba baju yat ki kaliru duna bah ki kali ki bayat haga balasaki tang ki katto kane ki bahap ban mi kat kum kejing aibor jong ka sarkar.